dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. On klipuramo novog serijala škola, u ovom slučaju to je matematika, dakle ovo su uglovi konveksnog trougla. Dakle ovo će biti relativno kratka lekcija, ima samo dve slike u jednom slajdu. Dakle, prva slika jeste, imamo kada bi povukli paralelu u konveksnom trouglu. Dakle, što je paralela? Paralela je linija koja ide iz tačke u tačku. Kada bi povukli paralelu, u ovom slučaju tačka je A do tačke C, mi bismo prepolovili ovaj četvorougao na dva trougla. Dakle, ovo je donji deo četvorougla, odnosno donji trougao, ovo je gornji trougao, odnosno gornji deo. U donjem delu imamo alfa prim, gama prim i betu, gore imamo deltu, alfu sa dva apostrofa i gamu sa dva apostrofa. Dakle, alfa prim plus alfa sa dva apostrofa plus beta plus gama prim plus gama sa dva apostrofa plus delta jednako je 360 stepeni. Ovdje imamo legendu, to nam prikazuje da je crveno donji deo, dakle ovaj ovdje deo, a gornji deo ovaj ovdje deo. I druga slika, dakle ovdje također imamo taj ugao, ovog puta sa spoljašnjim uglovima, dakle alfa, alfa 1, beta, beta 1, gama, gama 1 i delta, delta 1. Alfa plus alfa 1 plus beta 1 plus gama 1 plus beta plus delta 1 jednako 720 stepeni. Za plavom bojom obeleženi su unutrašnji uglovi, crvenom spoljašnji. Dakle, zbir svih spoljašnjih uglova je 360 stepeni, odnosno alfa 1, beta 1, gama 1 i delta 1. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam vam pomogao, da ste uživali i ćao!